megalayapost.news. Nadu ki bahing sem ki khun ki ti ki khna school ki no hikai mat ki pai ba ki balalit ban solem ha jingle burom khaddu ya babu everlasting porum u principal ka menken Christian Higher Secondary School Boirumbong kimla shisha klem da jaw ki man ha bakren halor ke jai lenti ute rongba balano senyang shisha ha bro ilyang sha ki imlang salang kumban pen kan mau na ke jingban ke jingpang sistem u babu everlasting porum u laklat no ha ka step jong ka arfun rutrik u nailar atersan ha padeng ke jing sha sumar ha opelo hospital Guwahati pat menta ka singipan lale don burom khaddu no kamiat badang sa ajungu haulum jing tep ka balang presbyterian umroy obabu everlasting porum umdai setia tong no hikai ne principal ka menken Christian Higher Secondary School Boirumbong ndrei uladai ru utemen besan ka balang presbyterian umroy ha ka bakum urang ba uladon benta sha mat senyang na ka benta ka pule ka puthi ka jing im baken jaman sim badru wat na ka benta ka baha kamian jong ka imlang ka salang lale burom khaddu ya kamet jong ubabu everlasting porum ha ka balas dangshwa na ka yingsa jong u ha umroy jayo pedeng baka balang presbyterian umroy rengkat ka pastuin kila pendem ya kanyam kurkum batbut sa ka jingle burom haying mene ka balang presbyterian umroy bat lejra ru sya menken Christian Higher Secondary School Boirumbong ka bawla bat kum u principal bat khaddu lale burom haulum jing tep shwa bantep don burom ya kamet badang sa jong u ka weina ka benta ka bakam pen umen sim bat jaw ki man habale burom ya kamet uneurong ba kade ka jing itu kanal kot sipang ka jinga lenti ubabu everlasting porum baru kum urang ba uladon benta sya habaro ki benta man kentiu ya ka jing nang jistan kapule kaputi ki kami le spon bat ki wei de kam ki baulale na ka benta ka dong berkatany lasakiru ha kan kasingi nda ki hajar ki ba ki bahing hasem ki lok ki jor ki kha ki man bat kan thupru nadu ki pastor ki rupok man bat ki wei ki lawan man solem ha kan ke jingle brom khaddu ya kamet badang sa jong babu everlasting porum habayatu kana nakalyang khun hakte kasingi ulong bakla jaga we jingja kabala ban mentengen ne kamet sim jaki haka bai pa haswa ba inlet sya sumar sya jaka sumar sya Guwahati ilapan ni ka kon bat ya ka bible bat hangta ila tho ha ka kot hapo ka bible bat adin bagi kun kila lej ban sim ya ka bible kila lap ya kata ka kon ka bala tho ulpa ya ka trik ar penru trik bunai bapra arjar pusan ka badai ka si ka bai laklan bat ka trik ar bapra bunai bapra arjar pusan ka badai ka si tem ka ba menta ka si ka balong kum ka si ka bala khatam mai ya ipa sya ka wi pat ka perthe ukli jong gayeng jongi henry kadon pat kawai ke jingja ka balong kum ke jing pentengan pat yangi bat ngangit kani ke jingja kat pentengan nang yangi baro ibadon hapden ke jing kendet ke jing lengo ke jing sanut po sing po tengah kwa ban ya thu ya kani ke jingja suawa ipa enmi no mayeng manlet operate sa Guwahati te ilapan na ipara kadu jungi ya kawai ka kot sada baruwe kulong te ilasim ya kani ka kot sada bagi kulong bagi ila tiap lang ya kita hapo ka Bible ba ira ba iyo man pule suaban sumari te nakaliang jongi kumbaying hadin balaja kini ki baro ngimsum lakin mau su ya kata te nakaliang jongi para kadu jongi ngangit ba ipahi ya saya itu ba ini buat ya kani ka Bible ya ka ba ipa ira ba ipule hakapor ba le operate te punta anda duduk ilalap ya kani hangta latho ya ka tarik ya ka ba ipa iklat no na kamne ka perthai bat ya kani tarik tong tasni bat hagaju ko por ito ya kani ka tarik ar phundriu bene basan o bene bapra arajar arsan bat hangpo bat ito ar phupra
benai bakra arajar arpusan kabadai kani kasni kamamta kabalong urut kumju na kawai na kisni ya kaba la kapat yang seni sisla juga ni kepertai tepupa hari kasni isleprit ya kasni pate kajonga da kaba nyin ya riamyong ba nyin ya kemen pat ba na kalian jungi kung kaying ingit ba himsyam la ino ay Henry papa yang litre benang mentah ba ni inwan sabab dan mopi te na kalian bajonga kumbangaong namar ba tadi kesin kapaniko kabangan tren kumu kun hapo jutani ka yen kajongi namar ba barapor tak badan kano ke program ru ipahi jusim ya kabenta kumurang ba jong kani kayin Henry mentapat nalahap barsim ya kani kabenta kumurang ba jong kani kayin namar ba kumbunga ong yepi meninin ni anang slow ya dia pengarang ba tikum tayo don ya ka kabang komplet ban ai kubelai lane ban perian yepi da kabay kubelai kiti lane pio yang abang ampek ngamkeren ngamerki yepi ban osmo wat tho yakini ki baro namar ba kani alalom tangga jing sedang jing ngalong rombak pedang jungi bolok sipara rentat ba imei ibe jongi te suaba anda nila ra badlet ban bu no kamna ipa jungi halu jingka perlu na kalian na jongi kayin ingkepat ba suaba pen mi na kayin na jongi smobha panyabam manyadi ban ya simbentan ke jimpen prek jongi kasya simbentan ke jimpen prek jongi kasya ya kaja namar ba ipa kat ba idang dan hapo jongi kasla ka pertai ngit bagi tenan masan pastor kisyan ya kani haba piawani po ayang jongi ngit ba ya kisya inju pemi teli rentat bet bagi jimbam hapo kayeng ka jongi ba ni pen prek ya jingwan ka jongpi dan kalian bunyi kung kayeng lu akan kesini wamta nakapenta jong ipapa ni konkret ya kini jimbam di bulan kung simenta kata ya ka ba pen iba ba ipa kemen ya ka ya ka jingwan ka jongpi kayeng kasam ka jongi nakaba pen ya simenta lang ya jimbam jingdi ba kung kayeng la konkret nakapenta ka jongpi suaba penyemi na po jong kayeng ka jongi jing gula kijing syam hajingin papa hajing sanu yang ipi syadi kilok kijor baro ringkat kibayin sendat papa pitran tang si kenti kun so bayale rangba ringkat bat utrai nadi lenti bati pran bila barongin ya bukti ringkat jingkerku jongpi bajing dengan haka mensin papa yang iwan ino happy sumsi jiman ha jingen kinek kang si tenpo yang ikipen palay yakin ken kordo jikben bati hayin inget kade kabeneng papa gamde jingya pidang letre syabeneng kun sobhayale rangba ringkat bat utrai nadi lem
tiba Gibran bilang berongin ya budi ringkat jingkerku jongpi barjing dengan haka mensim papa yang iwan ino happy sonsi ye didegi kintin ya baik kan dua hari nak beli selagi mempercayai bahkan ini kintin di bangsawan didegi kintin baik pa dijuliak nak minta kabalang macam ini Pi jusong bahan kang rare nasno bapi juduai na bentaki mensin haskul badhan balang ikambaro pi papawan nom sanu sukren batayati Bayale rangba rengkat batu trai tadi lenti bagi peran bilang berongin ya budi ringkat jengkerku jongpi barjing dengan haka mensim papa yang iwan kino hati ngisok mensim papa yang itori gendong ha mensim patos yubleito syakri papiong watkuslay kan urlong papayang iwan ino happy ngisuk mesin happy ngisuk mesin nakalian jungi kong kanyang leksuk papa poisuk padu balay patunang riyay sumarengi kuma hijulong long papa bani long po jongi nagabenta kaburong jongi pa jong tulay amen. Jadi sangut sasil pati itu rohunjo. Nakaya untuk kursi ngimlah kandakan pau kan akan ingso keburang nampai di pesagi. Dalam way lagi pesai bercakap kita kursi ini. Bertip beriu, tang bertip beriu bertip beliau. Gongra ya ka jingelong wajudan benta berayat sim ya kuri banilang teli hapo ke kursi yang berhawai. Ju ajimut yang hibur ya kini nam ta beli lampu yang pokok kerja baik di lembaga ini smart balung yang kesam nak ta dan air kecil syakri operasi nomor lang dua ini itu nusan barang baju barang roy dan nama kata bayang kita nak jam kacing sayang oh bayang kesam saat ini ini di bagian Belajar tu beri lawan langsung harus rejeng ini kemudian kita kapal kejeng sistem ini dilaksa dan pimpin pendiam ya kejeng kami kejeng asam bersama yang kejeng perkataannya lalu kata tu
i benang ni staku ia di besar jadi jadi keburam ke bakal nam ta ini pun terkur orang gue di soka di badan buram dan siapa jadi clean jadi kon gede memang kata ni betul ni dan di suatu ke bakal ya ada jikat no jadi besar jadi oh kejong madu kejong bola sim no dan manuan syam no salarihi ha Kasta jom ka aku dulu tarik. Kalong kesni kebetul, kesni kebatap dulu, jadi kum kekur. Jadi ngamla dan priang, ya kene ke cinca, baik ya kene ke kubo ke bangayo dan priang hak tay kasta. Henry boleh bawa pensyarah. Bangla shen, bangla priang, ia kene kejimuan syawno kejong terai, ya ujung syakri, ujung ulam ukini ujung syaladihi. Baik madu, ebar, ulai, ukun, ubalai, jom iliat. Dengan bersama Wasalan Tangkir Bad I Restimai Mauto di belong kini Kejong I Badila Ino Shadir Ye kini wa I Jong I La Ino Shadir Ye kini Gihman Kantay Kejong I Baru Anwat Badila Ino Shadir Ye Kikat wa Yud Ki persaksi ijongi lei no syadien ya ki persaksi ijongi ndruwut ki persa ki kun persa ijongi khabwe ngut but iwe ikunyo ijongi bila i no syadien ya ki kun ba i ijongi di armut sinlang bat armut kentai baila ino syadien ni kum kakurhi barok kowe mga bat mai ni nadu tangere majupoy syani subhoy pamajuan sa bat ngajay kan mga wi kitiya nunti gijongi menbari pagi itamlon kuswa jomane patre nilai lom nilai lang yukuan ngajabni gajakarat kejongni shadow jadi cakar kiwe baki cakar hakijingi ya unti kejong maham nadu ulam khna long brew bojai long brew ubashisur shidor nadu udang red hatu ya kejilong samla kejongi hatu bain lamba ngamla konsep ya ke umbat jo kijisusi tang haka ba kejing kerben jo ke skol kadon haka kti kejongi ya kejing nang roy nang pakat joka kilian para dei haka ngata por lat khat no ya kejing ya dei ni ke skol Andre kalau kamu kejong play nitip kaki ai barok kasyong ha kabor bagajing peniak kejong u bak kejing jar kam syom jar dan kejing tip kejong play tena kaliang jong skol ni pha ya ka khuwa solen na kamanta ka tumi ki kon bati kon ki bai jong babu yang pengurus bakya ki bahing sem ki badan kejadian kebai jam tani duai bau play ulong ringkat patpi lambau mensi buku jong bapin nom sosi sa kum kita ki bomden di kerben andre ai bakani jingjau umak kalak banlong hisni andre kan sawan ka step ka bak termai ka pendapat ya pi da jingkemen aku bang mensi bu play
unyai dong lam orang kata ki haki por baro bat ai haki kajing sup kajing ben wat hapedeng jong kajing sosi. Henry mentana kamutai tong visa hal ni por ngan pulih kan ko message kabak school ka konkret ana kamutai jong ki hang to shum ko por ngan pulih ka kang botolong. Condolence message to the family of Shri E. Pingru, or beloved principals. On behalf of Minken Christian High School, I stand here with a very heavy heart to pay all respect and to honor the life and service of our beloved principal, Shri Everlasting Pingru. Sir began his teaching career more than 35 years ago as an assistant teacher. He became the vice principal from 2008 to 2010, and later taking on the role of principal from 2011 till he breathed his last on the 26th of August 2025. Sir was supposed to leave us till he retired in 2027, but God had other plans for him. He hates arguments. He never argue, and he doesn't like to argue with anyone. He was a person slow of anger. He loves work than to be talkative, even though he is a teacher. Working with Sir E.M. Pingru is a recollection of the childhood friendship among us. Ngedon lang hamanken kum sipara. But ngane tu iapi banga ngakot I hep, but I jukot inga badu ngin jukot sar iwe pat. Kadai dega closeness kapangi ngedon but I personally nganom keren ding bolong personal kan simi kapo. Ngan keren by kumki ex teachers nagunta Sir E.M. Pingru. De bobo ya Pingru ideita. De briu bajarjar. Ba pi I tangikam. Ubas sotonat ban sngap ban ya keren. Jus sotonat ban ya dia. Udah beriu bangin cui baidom like no hagijing dom I kena school. Udah beriu bayi menteri ban ya keren. Kejingan lang jongi kum kinoi kah mungkin. Kepengkin bau sesisen pat bangilong kum si paralok haki por kena tai dei babu E.M. Pingru na kamuta kam kijam kibaya dei apo jong kenedi ai leker pa ipi ipai pa non church non kibadon ya ka bukum gane musip nagaliang jongi kum kasnon mala bandong dan nagaliang jong akum kasnon nidon hapren jong kajing tuknon kabukraw haduk kata bangina dukno ya uwe na kitkhot jogeshnong gini teman masan E.M. Pingru teman masan E.M. Pingru kolong khot bot nongelam bahakmate jogeshnong gini nadu pengilan samla haduk pengilan samla ngba nilai don kon ti nilai ba di kamshnong di kamtha demi I baju I kumno ban punyai ban yalam dari senang lekam imlang salah. Show
thing, stand here before you with deep sorrow, representing all the students whose lives have been touched by a beloved Principal Sir, Everlasting M. Ping Rom. It is very difficult to find the right words at a time like this, because how can we sum up the lives and contributions of someone who offers more than expectations? Let me begin my speech with a word not. Sir, not a single soul has prepared for this to happen, and not a single soul has not loved and admired you. You were not just a man with a passion, but a man with a vision. We all know that if it's not because of you, our school will not be as it is and where it is today. You are not just a teacher, but a father, a friend, and a mentor. You are the guiding force, the steady hand, and the caring heart that shaped the environment we grew in. We remember how you would walk through the school corridors with a smile, greeting us warmly. That smile made the school feel like home, and it gave us courage even on days when we felt insecure of ourselves. Many of us can recall moments when you encouraged us at morning assembly. Praise our efforts after a competition, your patient guidance when we made mistakes. Those moments may have seemed small at that time, but they were lasting impressions on our hearts. Sasatang haki jingkin mau ya pikonong yala jingkin mau jiseng jopi yang ibab hinapen tushung suk hakari utrai hakari jingsuk Sempat pati hakawe patkari ikam makrawa kilane na benta kaskul jangi unsin hapden bun kijing marwe pieng Kaskul jongi pina pitpo ya pingin ya kinma Sasatan haki jingkin mau ya pigonong yala Jingkin mau jiseng jopi yang ibab hilapin Suk hakari utrai hakari jingsuk pabernas inya sempat pati hakawe patkari inya sempat pati hakawe Gendong shorgipa Shigenden Bankran shupimla Madutrai Shongsu Shakaparagan Obadu Kertepuanka Yingkasan Balanga Kenja Dan umma Bom laban pen
ang sipon pigino yangi nong yalang ka presbytery asya engin siya nong yalang kumpi Syakari utran Ngin saya syempan Anda jingle lawan Karena sabendo Karena sabuko Ladamon uble Ngin ya syempan Ijimpa baro ilawan Hirasum hati jong utran Bat angel Wayaro klemwan Tong labu hila pendeplu Leun ay jing imbong jukur Dan kijing ken mau Batu blei shong su Lesu marsau lesu Syakari utran Ngin saya syempan Anda jing leng gawan Karena sabendo Karena sabuko Ladamon uble Min ya syempat Bakucing gula Tuannya Hangito sensya Kajingnya Hangi pendamnya Kidono Lamong dosospan Ki umat Sosikin tensya Nang yalam yangi Panboy lang hamte Lesu Lesu Syakari utran Ngin saya syempan Anda jingle lawan Karena sabendo Karena sabuko Ladamon uble Ngin ya syempat hante Ladamon uble Ngin ya syempat hante Ladamon uble Ngin ya syempat hante MegalayaPost.news